Himachal Pradesh Kulu District along Elbar B Mesen Pen SSB Platon B Bravo Commandant Kachapalongdon Lakain Korapo Nilip MSC Constituency ka Parlo do Kora B Rong Amekar Proti B Lapen Homsera Killing Piatum Asopo Aki BC Elbar B Alang li Artaningan Troxy Velang Alang Peninut Owe Kimiang Bong Pen Mesen Pen Sastria Sewa Bol Platon Aircap Ang Bong Pen Platon B Mati Alang li Pen Platon Kathamatum Apan Peret Commandant Chapalongdon lo Jong Pondet Cita Hinoni Athenon Malam Akai Lake Solkar Along Pen Boreng Hoy Apan Isia Kemang Te Baketir Tip Jong Si Do Pulotang Te Joy Ke Pen Mate Mesen Pen Boreng Ang Hoy Chapalangon Nonjong Stamela Posan Sastria Sewa Pol Along Inut Owe Kimiang Bong Pen Himachal Pradesh Kulu District Along Pen Platon Katham Along Pen Commandant Kachapalongdon Lok Lakelam Solam Kali Lasinut Elbar Pestami Metang Ahwar Apan Mate Nile Parar Apan Birta Kimi Lapen Metang Arong Aro Apan Stami Birta Kimi Lapen Ametang Asar Pia Sarbor Lapen Adon Arab Apan Stami Birta Kimi Kewan Pitek Laki Nile Parat Mate Karbing Long Arat Aparman Lo Lapen Alang Li Kacharli Laki Kepang Deng Di Fu JNV Novoda School Along Pen Sichipon Ponlo Lapen Tu Ing Deng Priniang Deng Abang Ke Golaghat JNV School Along Pen Sichipon Ponlo Alang Li Bikomang Deng Kacharli Tu Laki Bachelor of Commerce Jorhat Along Pen Sichipon Pontulo Alang Li Akemang SSB Mate Defense and Preparation Bomb Si Surini Renkore Sia Singkana Bangke Chipon Punlong Pamilo Lasi Alang Lipen Arna Mapans Tam Akero Pipon Athela Pusan Kadokoy Platon Ketam Commandant Kachapalong Dunlong Lake Arna Mahirjumilo Pusi Kachurolam Te Chepaklang Pon Lapen Kioche Alang Lipen Karbing Longarat Pan Kachurin Ripon Mate Lam Te Chepaklang Pon Ke La Pusan Defense Sector Anatu Karbia Kai Tam Apai Jumpik Lang Apotsi Metang Karbia Kai Tum Stame Aprang Nat Kingkam Kachar Pon Tekja Pan Stame Alang Lipen Karbing Longarat Pan Kachuningri Mate Pachunipon Nilipen Philip Diso Loti Kimi News Karbing Long Karbiang Long lapen kadok ko vera tumata nilimen ke Albert Bay nilip men ke Odek Bay nilip men ke Homsera Killing lapen nilirong ke Kapura Bay rong chukiola nili class 10 and deng Nobodoy influence ke pass no lapen 12 ang deng Nobodoy ko lahat pen si tingol lo lapen nili degree become Jorhat pen si nili Lapen nili laso defense mate nili laso SSB jani gila puelo nili preparation mane physical lapen written preparation ke puelo nili laso a selection ke 2021 aning kan si nili written bidono lapen ana mayor jumetan laso written long undun si documentation lapen process do an selection process do an samay nili undun si pachum neng December 16 ini kan ini dah laso acatai laso training center lagi ATC ad hoc training center SSB Shamshi Kulu District Himachal Pradesh ini dapat si ini jopini December 11 nanti ini kan si mate pini training kita passing out parade arni lo lapen arna mayor cuma pen laso acatai lapen laso passing out parade lo nili number 3 platoon commander kilip pen ajok nili arna pandai cuma paper pig lo lapen non ke banji away kimi tuman same karbi akhe tuman same we tum last defense sectors tame compig land Pai jump plan dasing non emerging lapen ke generation hansi bela emerging pi hansi ni laso chutai lapen laso platform ni lam hansi